máme tu dneska nové videjko a to je konkrétne z Brawl Stars Rank Pushu. Som tu s Tobiasom. Čaute. A s Kikom. Čus. A ideme si zahrať rankedy. Bravo bol, nice, to je dobré. Čakaj, nemám Franka? Nie, nemám. Ja si dám. Hej, ja si dám Čaka. A mi hovoríš? A ak si určite nedal odber, like a zdieľaj toto video, tak určite to uroba. A napíš mi do komentáru, čo ti padlo z 5 legendary star dropov. Bodaj by nestar powerky a gadgety. Padlo na biu, blíž, ten čierno-bielý. A potom ešte padol ten mech. Asistente para série. Je mŕtva, pojď, černory. Eduardo Skor. No, aké nečakané. Nie. Ja mám hypercharge. Tak. Používajú. Nie, počkaj, ešte mám jeden vertiku. Dobre. No tak navradu. O, dobre. Doktor Edward napraví. Odprej, blíži sa prieste. El primo tak hrá, uzerá. Tajko! Nie, že si to netrafil. To je to tam. Kiko špion skor. No, tak dajte play. Zase pravdu zvolíte. Asi, hej. Čakaj, čo som mal ja? Taká. Aspoň sa nehádame, čo si máme dať. Teraz. Však to sa nemení, sa mi zdá. Aha, nemení. No, ale je to drtiaca, tak by to bola. Do krpic. Už nás zabíjajú. Kiko, už odrychlo. Ja. Rýchlo, Arko. Čo? Tak to bolo úplne dávke? Nie. Ja chcem var. Nie, on má tu star power, co sa nás dala ty. No nie, no. On to załatwi tak. Bacha. Aj. Dobra, on odkopał się to. No, 15 właśnie. Nie, kto to nahrał? Ako keby vlastne nejaký nevidel, nie? Dobry ci to już tam prawie nie boli. Jedzie! Next stop, Creepy! No to jest overtime. Molto triste. Obidva ty. Hej, wiem. Molto triste. Chodź po nią, albo go zabijmy. Into the fray! Full steam ahead! Nie, no załatwiła pomysł. Nie,
Nie, mnie się tyka. Nie, on ma zalepił, Teraz to i ja. Nie! On trafił. Jest! Jest! Teraz ludzie na to piko śpią. Ja idę co z kratką. Nie, ja to kopnę. Ja idź ty prawie Nie. Nie. Remiza. What a penalty. Ja mam... Czekaj! Ja mam super styl. Mate, bądź cicho! Ja to mam nawet ultimate'ku! Preto! Nie, to tam! Ja to nawet ultimate'ku! Ale dlaczego nie ci nie wolę spać? Ty się samochód do pracy. Co da teraz? Czy widzicie jak on szary? Berer. Ja to nawet. Legendary! To co jest? Piper na Piperku skin, nie? Piperka, nie? Nie. A Janet! Ty brudzio! Janet! Ty wole! U mnie padło, pozdryczo mi padło nie ten... Ty wole! No ja sobie nie wiem, czy to jest blinków figo. To masz to wygląda. Wydržte. Bus 10, to Ja znam toto. A vydržte, ja si ešte toto premením. A mám tu ešte jeden star drop. Kuzma, tak to na bok. Tak, to rebra. Nie daj, nie jest sprawa. Ready. Chodź. Takže dneska je Legendary, ty vole, Bounty, nie, to je najhoršie. Nie, ja si dám Edgar. Nie, nie dám Edgar. Nie, na Bounty nie. Nie, no už ne, na bok. O, čakaj, tak ja si dám emsku, ja si dám emsku. Dawajcie na Edgar. Ja tam będzie wiele na blisko. Na blízku. On niech tam budú sami na blisko się. Ja super się kapę, nie? No tak to są sprawy blbą. No, no, Eno prima, akože... Keď tak dobre, tak... je podobné jako Edgar Langerová. Podľa mňa. Try some zombie by me. Ty si umrel? Nie. Aha, niekto umrel. Nie. Nie, to krčic. Wiem. Nie, ja som neskoro použil ultinu, som ja nepoužil. Nevyhrávajú. Ako ja skoro. To proti mne sa tu teklo. Nie. Ty vole, mne sa to úplne seká. Mne sa to úplne seká. Mne sa to úplne seká. Trochu viac. Dobre. Ja to mi trochę zabil. Takže to... Poďme, mám ultinu. Dobre. Yes! Vidíš, ja som ich tu úplne rozsepal. Yes, ja mám na emsku tento. Pozri. Ty vole. Ešte aj na druhej strane, ty kokso. Ja dostanem plus 2500. 2040. 2, ukáž. A ja mám jedno. Mám 100 kreditov na max. Co to splnilo? Stardrop, má to Tobias. Super, ja to som nemal. A Kiko dostal ready, Kiko. Ready daj. Už máme skoro, ja už mám skoro na to. Ja keď dám raz, tak už budem mať silver 1. 2, teda 2. Ja mám no. Ja si tam čaká. To si dám proma, to je úplne najlepšie. Ja si dám... Dáš ultimu a ešte... No, na prvé a plus ešte tá páda tajica vec. A krov dáva, a tam musíme dávať. Ty brďaká, no tak to si ako... I'm so gonna win Ale jedeme ich potom dávať. Hej. Jasné, jedeme potom. Gotta get rid of that. Je to tu teka. A nie.
Ja som umrel na to, že sa mi to pekalo. Neviem, kto to už je tu len. I'm so gonna win everything. Dáš kombo? Nie, seka sa mi to. 84 HP, takže idem padať. Ty vole, ja to budem brániť. Brám to tam. Keď bude hrať, tak sa chlapci 69. Ja nič nerobím. A mne sa to strašne seká. No už sa mi to tak neseká. Ty vole, nič to úplne seká. Pressure bracelet. Však kam ideš tu? I'm Či je to so dieťa? gonna win everything. Nie, my im to zničíme. Však my máme iba 83 a oni majú 24. 79 euro. Poďte preč. Poď, Kiko. No, tak čo si ho dal? Tak dal, ale on to vám. Ty vole, lagy, ak hadu. Tak nie, ja nedol. Nie, ja potom mám braniť. Ja mám tak zabrал, ja mám kúpinu, takže... Yes, je to tam. Takže toto bolo z dnešného videjka všetko. Mám Silver 3, takže určite zanechaj odber, like. Díky, že to pozrieť do konca. Díky, že to so mnou bol Tobias. Čaute. Aj Kiko. Nie, zač. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.